تنا هوليري بروجيا نشتجمونيا بافيلون دست بکار دکه ورگلیم پروژه پاویلون تنا راگهاندن و چندین کس هاتنا جبوی مارکتینگ reklam işe bıken ilk juana aktaraki Türkiye. Dolayısıyla biz bir an önce sizlerle buluşmayı bekliyoruz. Bunun için çok heyecanlıyız. Bu edemane bazutrin kad. Tamam be öpkewe ve serdarmam kan ama bazur şu projeyi zorava savri oyun ka peşvazi tan lepkein. Evet, teknik sorular da olacaktır. Ben bu şekilde bizi özetlemeyi noktalayayım. Şimdi sorularınıza geçeyim. Çünkü hem Burak Özçivit bizlerle birlikte bana bu basın toplantısı öncesinde sorularınızı ilettiniz ama bizzat kendiniz sorarsınız toplantıda demiştim. Hem kendisine sorularınızı yöneltme imkanınız olacak hem de pavilyonla ilgili teknik detayları, teknik bilgileri proje mühendisimiz sizler için yanıtlayacak. بەڵێ بە شێوەیەکی کورت باسی خۆمانمان بۆ ئێوە کرد ئێستا دەمەوێت بینە سەر پرسیارەکان چکە دەزانم هەندێک پرسیاری تەکنیکیش دەبێت دەتوانم پرسیاری تەکنیکیش بکەن بەر لە ئەم پرس کۆنفرانسە لەگەڵ بڕاک ئۆسچیویت قسەمان کرد دەتوانن پرسیاری ڕاستە و خۆ لە بڕاکیش بکەن بێگومان. Sorularınızı rica edeceğiz. بەڵێ پرسیارەکانتان فەرموون. Buyurun. فەرموون. Efendi verebilir misiniz? Welcome, Burak Özçivit. I'm Shema from K24. I'm a reporter. Sorry, we cannot hear you. I think we cannot also hear you. Okay. I'm Shema from K24 channel. I'm a reporter. I have two questions. One of them for Burak and then for Mr. Benan, Miss Benan. Okay, the first one for Burak Özçivit. How do you see the strategic location of the Pavilion project, especially is near to Erbil International Airport? How do you see the location? And then for Ms. Benan, what was the agreement between Rams company and Burak Özçivit? I think you mixed the question. Bence soruları karıştırdınız. No. بیکەم بە کوردی شەیما بایز لە کوردستان 24 دوو پرسیاری هەیە پرسیارێکی بۆ بڕاک ئۆسچیویتە باز لە پێگە و ناونیشانی پرۆژەکە دەکات لێ پرۆژەیەکی ناونیشانەکە ناونیشانی استراتیژیە لە فڕۆکەخانە نزیکە لەبارەی خاڵە جیاوازەکان دەڵێ بۆ چونتان چیە پرسیاری دووەمیش لە ئاراستەی بەنان خان دەکا باسی چۆنیەتی ڕێککەوتنی بڕاک ئۆسچیویت و رامز دەکا ئاخۆ چۆن ڕێککەوتنەکە چۆن گەیشتن بە ڕێککەوتنەکە. Önce konuğumuza söz verelim. Evet. Burak Özçivit وەڵام داتەوە. Çevirmek ister misiniz yoksa ben mi çeviri yapayım? Türkçesi de. Türkçe konuşursa ben Türkçe'ye çevireceğim zaten. Tabii. Buyurun. Soruyu ben çevireyim. Sizi Rams Global'le buluşturan, sizi bu kadar heyecanlandıran nokta neydi? Nasıl Rams Global'le anlaştınız? Öncelikle herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Slavlı hımvan, bakir ben. Büyük hedefler için büyük hayaller gerekir. Biz de o yüzden buradayız. ئامانجی گەورە بێگومان خەونی گەورەی بەدواوەیە پێویستی بە خەونی گەورەیە ئێمەش هاتووین بۆ ئەو مەبەستا هاتوین تێرە. Hemen kendi yaptığım işten yola çıkacağım. Türk dizileri dünyanın 120 ülkesinde yayınlanıyor. Bizler yola çıkarken bu işin buralara geleceğini gerçekten bilmiyorduk. دراما تورکیەکان لە 120 وڵاتی جیاوازدا بەخش دەکەن ئێستا بەڕاستی کاتێک ئێمە دەستمان بەو کارە کرد بڕوامان وان نەبووکەوە بگەین بەو ئاستە و بەو ژمارەیە. Ama hayallerimiz büyüktü, hedeflerimiz büyüktü. بەڵام بێگومان خەونەکانمان گەورە بوون و لە هەمان کاتیشدا ئامانجەکانیشمان زۆر گەورە بوون. Şimdi onun etkisini görüyoruz. و ئێستا هەست بە کاریگەریەکانی ئەو دەکەین. Bizler inandığımız işi hiçbir şekilde bırakmadık. Sonuna kadar devam ettik. ئەو کارێکەوە ئێمە باوەڕمان پێی هەبوو بە هیچ شێوەیەک دەستبەرداری نەبووین تا کۆتا هەر لەگەڵی بوون و بەردەوام بووین. O yüzden eğer bir işe inanıyorsanız sonuna kadar gitmeniz lazım. بۆیە ئەگەر باوەڕتان بە کارێک هەبێ بە شتێک هەبێ پێویستە تا کۆتا لەگەڵی بن و بەردەوام بن لەسەری. Bugün Erbil'de Pavilyon Bay Rams üzerine konuşuyorsak eğer ئەگەر ئەمڕۆ لە هەولێر باسی پاڤیلۆن بای رامز دەکەین inandığım proje üzerine buradayım.
بێگومان باوەڕم بەو پرۆژەیە بۆیە لێرەم. Çünkü hayaller ne kadar büyükse gerçekleşmesi de o kadar güzel oluyor. چونکە خەونەکان چەند گەورە بێت بە جێگەیشتن و هاتەدی ئەو خەونانە هێندە خۆش و باش دەبێت. Şu an öyle bir projeden bahsediyoruz ki siz 20 dakikadır projeyi anlatıyorsunuz. دەڵێ ئێستا باسی پرۆژێکی وەها دەکەین تەنانەت بەنانخان بۆ ماوەی 20 خولەک تەنیا هەوڵی ئەوەیدا باسی پرۆژەکەمان بۆ بکە. Ama biz hala projeyi anlatmaya çalışıyoruz. Proje çok büyük. Anlatarak kolayca sizlere aktarmamız kolay değil. لەلای خۆشمان بەردەوامین لە باسکردنی ئەم پرۆژێ چونکە پرۆژەکە بەڕاستی پرۆژەیەکی زۆر گەورەیە ئاسان نییە هێندە بە کاتێکی کەم و دەرفەتێکی کەم بتوانین باسی ئەو پرۆژە گەورەیە بکەین. Gerçekten bu bölgenin en büyük projelerinden birinden bahsediyoruz. لە ڕاستیدا دەمەوێت ڕاشکاوانە بم باسی گەورەترین پرۆژەی ئەو ناوچەیە دەکەین. Hedefleri çok büyük, hayalleri çok büyük. ئامانجەکانی زۆر گەورن، خەونەکانی زۆر گەورن. Projenin de çok büyük. Rams Global'in de çok büyük, benim de çok büyük. بێگومان ئی هەمومان هەروایە پرۆژەکەش ئامانج و دیرگایکی گەورەی هەیە منیش بە هەمان شێوە ڕامسیش بە هەمان شێوە هەمان دیرگای هەیە. O yüzden bugün sadece burada size anlatmayacağız. Sadece burasıyla kısıtlı değil. بێگومان ئەمڕۆ تەنیا لێرە باسی ئەو پرۆژەیەتان بۆ ناکەین واتە ئەم بابەتە تەنیا لێرە قەتیز نەکراوەتەوە بەس ئەوە نیە ئێمە لێرە ئەم پرۆژەتان بۆ باز بکەین. Bugün burası ilk adımı. ئەمڕۆ ئێرە هەنگاوی یەکەممانە. Anlatmaya devam edeceğiz. و بەردەوام دەبین لە باسکردنی ئەو پرۆژەیە. Bana ilk anlattıklarında bile کاتێک Faruk Bey یەکەم sağ جار olsun, بەڕێز کاک فاروق کاتێک یەکەم جار باسی پرۆژەکەمی بۆ کردبوو projenin büyüklüğünü anlamam bir hafta sürdü. تەنیا یەک هەفتەی خایەن تا من لە گەورەی پرۆژەکە تێبگەم. O yüzden bunu sizlere anlatmak için zamana ihtiyacımız var. Bugün ilk gün. بۆیە بۆ باسکردنی ئەم پرۆژێ ئێمە پێویستمان بکاتەوە ئەمڕۆژ یەکەم ڕۆژی ئەو کاتەیەکەوە لە بەردەممانە. Yani bir projeyi kağıt üstünde görmek çok başka bir şey. بینینی پرۆژێک لەسەر کاغەز بێگومان شتێکی زۆر جیاواز و شتێکی دیکەیە. Ama bugün buraya geldim. Sadece arabayla 20 dakika dolandık etrafında. دەڵێ بەڵام دیکە لە بابەتی کاغەز کاتێک من هاتمێرە تەنیا بە ئۆتۆمبیل 20 خولەک ئێمە خولاینەوە لە لای پرۆژەکە. O yüzden büyük hayaller büyük fikirle başlar. بۆیە خەونی گەورە بە بیرۆکەی گەورە دەست پێ دەکا. Bu yüzden sizlere çok büyük bir proje anlatacağız. بۆیە ئێمە باسی پرۆژێکی زۆر گەورەتان بۆ دەکەین. İçinde 800 villası olan, 20'den fazla kulesi olan ve dünyanın en büyük yapay gölü olan bir projeden bahsediyoruz. باسی پرۆژەیەکی وهاتان بۆ دەکەین کە زیاتر لە 800 ویلا زیاتر لە 20 تاوەر هاوکات دەریاچەیەکی دەستکرد ئەمە ناوڕۆکی پرۆژەیە. O yüzden gelip böyle iki cümleyle geçemem. بۆیە ناتوانم هەندە ئەوەی لەگەڵتان بەڵێم باسی ئەو پرۆژەیە بکەم پێویستمان بکاتە 17'sinde yine gelip daha detaylı anlatacağım. لە حەفتەی مانگزارێککە دێم و زیاتر وردەکاریتان بۆ باز دەکەم. Ama bence şu çok önemli. بەڵام بۆ چوونین ئەمە زۆر گرنگە ئەم خاڵە. Kendimden hemen örnek vereyim. با هەر لە خۆمەوە نمونەیەکتان پێ بدەم. Kimle çalışırsam çalışayım. هەر لەگەڵ چێ کارم کردبێ بابم کردبێ Ne yaparsam yapayım. یان چیم کردبێ Bence bir numaralı kural یەکەم یاسا بۆ من güven. بێگومان متمانەیە. Şimdi biz bugün bu projedeysek bunun en önemli yapı taşlarından biri Rams Global'dir. بێگومان ئەمڕۆ ئەگەر ئێمە لێرە دانیشتبین و من لێرە بم یەکەم شت یەکەم خەڵکە بۆت هۆیە ئەمە لێرە بین رامز گلۆباڵە. Çünkü sizler bir projeden bahsediyorsanız, ben buraya geliyorsam, bugün burada bunları konuşuyorsam, چونکە ئەگەر ئێوە با بڵێن رامز گلۆبال باسی پرۆژەیەکمان بۆ بکاو ئەم شتانە بکەوە ئەمڕۆ من هاتبمە ئێرە bunun sonunu getirmeniz ve arkasını devam ettirmeniz lazım. پێویستە ئەم پرۆژەیە ئەم سیستەمە بەردەوام بێ و بە کۆتا بگا. Bu da Rams Global ile birlikte olacak. بێگومان ئەمەش لەگەڵ رامز گلۆبال دەبێت. Ben de o yüzden buradayım. بۆیە منیش لێرەم. Bizim için en önemli şey evet hayaller, fikirler hepsi güzel ama bunun gerçekleşmesi
bence en önemli konu. Bunun gerçekleşeceği günler de gelecek. Proje o kadar büyük ki. O yüzden daha da çok geleceğiz diyorum. بەڵێ باسی خەیاڵ دەکەین باسی ئامانج دەکەین باسی بۆچوونەکانی خۆمان دەکەین هەموو ئەمانە گرنگن بەڵام لە هەمویان گرنگتر ئەوەیە بەدیهێنانی ئەو پرۆژەیە تەوابوونی ئەو پرۆژەیە چکە پرۆژەکە بەڕاستی زۆر گەورەیە. Sizler beni birçok Türk dizisinden biliyorsunuz. Mesela Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda, Kuruluş Osman, birçok diziden seviyorsunuz, takip ediyorsunuz. O yüzden ئێوە من بێگومان ئاشنایەتیتان هەیە و من دەناسن لە کۆمەڵێک درامای جیاواز وەک موحتەشامی یوزیۆم. بەڵێ ئەڤا باشەکە ژە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانی یاوان ئەکتەرێن ناودارên Tirkiye ku hatine ji bo vekirina projeya Pavîlon ya niştecîbûnê li Hewlêrê.